kadang selake pun tak bakal kasih bini macam acen lah walakin teruan laki ya boleh bener karena nabi ni ga dalam bab teeran cek masa ingat nah pertama sambillah baca bismillah lagi mbian mau nadeer tadi mbian mau maja ada mau nadeer maus bis mbian ni maksudnya apa mak maus bismillah tahu nih mbian engak ka aing furota aing barokah nih aing furota nih nih aing furota nih mbian mun nabi ada aing ba nih maus bismillah supaya tidak punya anggapan bahwa yang menghilangkan dahaga mailang pelka di aing tapi saya mailang pelka nih Allah ketika dapat baca bismillahirrahmanirrahim itu berarti meyakini yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah beni aing. Ana pembian munadaer nase may pakon maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana apa? Makletan dianggap banjak nase si makenyang, tapi Allah si pengenyang. Alhamdulillah. Pulan bedoreng akan sampai dulu setalam tak kenyang. Beda ke? Beda. Kak mah mukbang. Mukbang lo makan besar lo. Makan besar lagi nah mangkana nika boleh wakul biyaminik dapun nganjing nabi mun ada dembian ngangkui tangan kanan saya ngacer tapi mangken lah tak bisa mun ada ari barung beri dua beda sendok beda garpu kui saya kacer sendok kui saya kanan pada akoi cakoi kangan kacer apa boleh saya ada rajungan langsung kampe cepat pakai kecot sot ini kan bada boleh wakul mimma yalik deer napa sih bada yadek nang saya ngajak acungoh mon gaula tak bisa mon cukup napa dikasa akun dina arya capi monolog buja cengi ikan toh cukup aja mau berdisa tak cungo pakon dari kemah bener badah Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela makanan mon guleban sambian sekut mencela makanan kadang selake pun tak bakal kasih bini macam acen lah walakin teruan laki ya boleh bener sebini apa bakal bini keng teruan laki boleh kok keng mbak teruan abi dia boleh ya selake wah ngocak iyut ya bener rahim thank you ya bener rahim keng siapa sesak terus beda orang laki tak terus tak bisa aja aku pada terus kenggun permasalahan beda saya bengal beda saya tak bengal begitu ini bah beda orang kau lagi muntah tebum makopak ya keng beda orang kadang bang ngocak kau lagi makin beda yang bini retin gue tak terus sekali lecek usah vaksin boleh jadi ya embian ke pada yang termasuk golongan si tak mampu engki kata engki ajunan mak mula curiga kau mantap ya kuah apa nasi mantapnya mantap bisa kan lanjut ki wakul mimma yalik makan apa yang ada di hadapanmu